Okey, ini dia Mitsubishi X-Force. Akhirnya sampai Malaysia. Cop sebelum kita masuk details about the X-Force, of course kita nak tanya diorang apa asal lama sangat nak sampai Malaysia. Well, mengikut Mitsubishi Motor Malaysia, pemasangan CKD dekat pekan itu penting. Barulah diorang boleh bagi harga yang lebih kompetitif. Anyway, sekarang dah di preview, nampak macam compact SUV yang kemas, nampak solid. So, booking dah buka bermula hari ni dan launch dijangka April. Harga anggaran atas jalan tanpa insurans, 110k untuk urban, 120k untuk ultimate. Datang sekali dengan warranty 5 tahun, unlimited mileage. Kalau antara 1000 pembeli terawal, ada rebate RM5,000. Jadi harga efektif lebih kurang 105k untuk urban variant dan 115k untuk ultimate variant. Ada dua lagi offer masa nak launch, ada loyalty rebate tambahan RM1,000 kalau korang owner Mitsubishi. Lepas tu ada contest buy one free one, ada peluang menang satu lagi X-Force spek paling tinggi kalau beli satu. Okey, X-Force ni yes front wheel drive, tapi menariknya dia masih ada DNA off-road-ish sebab dua-dua variant dapat Mitsubishi Active Yaw Control. Ini sistem yang bantu kawal kereta masa cornering bagi rasa lebih stable, lagi yakin bila jalan licin atau selekoh laju. Dan untuk ultimate ada siap mode wet, gravel, mud. Jadi walaupun bukan 4-wheel drive, dia adalah tools untuk nak jalan-jalan yang mencabar, terutama hujan, jalan kampung atau gravel. Beza variant dia senang cerita. Dua-dua urban dan ultimate guna enjin yang sama, 1.5 NA MiVac, 105 PS, 141 Nm, gearbox CVT, front wheel drive. Dua-dua juga dapat EPB dengan auto hold, active yaw control, hill start assist dan rim 18 inci. Tadi dekat preview event tak adalah urban punya variant, so tak boleh tunjuk, tapi kesimpulan dia urban simple tapi lengkap, ada dashcam dan kamera 360, safety pun ada blind spot dan RCTA. Oh, ada Android Auto, Apple CarPlay, it's just wired. Ultimate pula upgrade habis, meter digital 8 inci, infotainment besar 12.3 inci, Android Auto, Apple CarPlay wireless, plus tadi tu drive mode, normal, wet, gravel, mud. Ada Nano X air purification, wireless charger, ambient light biru, power tailgate hands-free, auto dim rear mirror dan rear DVR tambahan. Satu feature menarik ke Ultimate, dia ada sound system Yamaha Premium 8 speaker. Dari luar boleh cam Ultimate sebab ada emblem bonnet dan spoiler belakang. Safety Ultimate, airbag tambah jadi 6, ada TPMS dan sistem bantuan aktif macam AEB, Adaptive Cruise Control, lead car departure notification, auto high beam. So, apa korang fikir pasal X-Force ni? Walaupun front wheel drive, dia masih ada vibe SUV yang boleh pergi lebih jauh sikit bila perlu. RM10k beza, korang rasa berbaloi ke pergi Ultimate atau Urban pun dah cukup padu?